Tolapla tu hane ye tau wala tala tutupu ke latu mea whewhinei. Ko lalia ye aonga pulotu he auto Pasifika Tonga ke whakamaloa e tau whakawhitu ianga mo e tau whahi whakaako haniwe. Whakatoka mai he whahi toto matunumela e tau numela he kuata whakamua he tau. Ka mata e tau whewa ni te polo pese ni ko whilawaki mo e tau mga harata ki ke tau whiwhine. Kua mana kia ia niwe ke whakamatapatua e whonoanga ke whitungfuma valua ki he aonga pulotu he auto Pasifika Tonga. Mo e ka whitani he hoku mai whale tau takitek lalahi he USB ke he mutu ke he awhalailu kwa male. Ne pe he mai a ia e Vice Chancellor he USB ko Rajesh Chandra. Kua mitaki lahi e mga honei foki ke mai ke ia tulu ke oatu mo e whakatutala mo e whale tau takitaki he tau whai whakako pi e foki ni mo e whakatufono. He motu ke whakamaloloa e whakawhetuianga ha USB mo e motu kuniwe. Kua whelewea mo e whakatutala ia alo tolu mo e matua palemia ke he ahuniafi pia i fuaki mo e uru whakatonu he whahi whakako uru aonga he aonga tokolunga ke kisia ko whewhe e tau whakaroanga he USB me te puhala ni kua maiki ai ke mua atu he mitaki. Ne ka mata e USB i niwe he tau tahe awhi hiwa seu whitungu maua do hiki atu ai ke he whalifowi paliasi he tau uawhi. Ke ahuniafi fuaki ni watau se ai e taha whakahoroanga ku ke hawhangi ai e lapa whakamailonga fōu he USB koe whakakisianga fōki ke tau lalianga ke whakafōu e ononuanga he tau tangata ke tau whakakuanga ko mai ke mō ai. Koe manako he angpulotu ke whakatatai e tau aonga ke tau motu takitaha mo e tūhanghanga mitaki e tau whale tau kolone hagi lotu ke kisia ai he tau tangata mo e manako fōki ke oatu mo e whakako ki ai. Koe laulahi tau tangata ni ko amanaki ki o mai ke lata mo e whonoanga lahi USB kua hohoku mai alo tūru he wakalele hao nei mo e kamata e whonoanga lahi nei ke ue aho kamata he aho apungipungi. Koe tau matanumela ne kua whakataka mai he whahi toto matanumela ke lata mo e tau tangata ne kua o mai mo e o kehe mai he motu ke kua te whakamua he tau mai he mahina he anuari kia masi. Ki sea ke he matauru he tau nei e katoa toi tau tangata ni kua umai koe tahe awhe ua seo tūngu maono. Mai he tau matanumela ia koe wha seo valungu mawha e tangata nofo motu koe lidi umai. Koe tau tangata whenonga e vaeva whiti seo limu maua. Ua seo onung furu e tau tangata nei ni koe pehe koe tau niwe wha seo himu maua koe tau tangata motu kehe mo e hongu furu maturu e tangata ni koe e vaeva mai ke nonofo hefu ke he motu. Ke he tau matanumela he tau tangata ni kua o ke he mai motu, tahe awhe wha seo whitung maturu. Mai he tau matanumela ia tōru seo varung mawha e tangata nofu motu ni kua tuk whenonga. Toko lima i lau tōru ia ko pehe kua o atu whakaosi. Toko tahe awhe mo e varung mahia e tau tangata e vaiva mai ke motu ni kua liliu mai o ke he mai motu. Koe tau fuafuanga ke tau tupe whakamole he tau tangata whenonga mai ke motu koe whiti seo whang mavalu e awhetala mai varung seo limu fule tāla. Koe whalu whakakisianga me tau talahauanga ni ko pehe, tari mai he tau uawhi whitu, whamahani he tau matamela tangata whenonga mai ke kuata hamasi, wha tū tokolunga, ka koe tau nei, kua tō hifo whakatose ke he white pasene. Ha kua kamata i whoki e whae tapu nei, kua kamata i whatokaanga ke hoku mai ue wakalele ke tahe whae tapu, amana ke whakalahi tō marikisi ha ke tau matamela ke tau mahina i mua. Koe au whaiumu e kua mole atu ne tolu atu ai e tau matakau ne te polo he tau whanau aonga ki paliasi mai hawhangianga ke kamata tau whewa ne te polo mai tau awhi hong mawha. Koe kamataanga he whakaroanga nei ne whakamunuina ai e lisi pōmale e aho mo e liongi hawhangi tō mātu taki atu ai mo e whakamatalanga mai ai e taki he nina ko ngā tūtuku tama. Kua tuku atu fōke e lilifu ke vainga tuitonga ke ingi ai e polo whakapā ke lātai me tau whewa langa whae lali hana tu huai. Kua whai hikianga whakatasi fōke he talahau he komisi ha kua nake mai ke aluturu ke lauia osi e tau whanau aonga mai he aonga whanau yeki ke he whetoko e tau nei. Kua mena ia ne kua tuku atu ke he tau matakau whakamaanga. Mo e toko whitu e matakau he tau whanau yeki ne kua pele ke he aho. Koe tau matakau ia ha tuapa butterflies, classics pearls, aliutari sharks, aliutari roses, tama vayava, liku mo hakupu stars.
whakatoka tau wheua nei ke pele knockout ko lau tolu ne mui ke halu tolu tau wheua whakapā kua tuku atu ai ke tahe pū mai ko whehoka e tau malolo ha tama vaiava mai matakau ha tuapa butterflies kau tu ai e matakau ha tama vaiava ke tau wheua ia. Ke he fufuta he tau matakau ne mua ke halu tolu tau wheua whakapā ko whetoko ai e tau matakau ha aliutu sharks mai matakau ha hakupu ke kisia kohai ka kautu. Koe whakahikuanga kua kautu ni e matakau ha aliutu sharks koe tahania ola he whekeheke haki. Ka koe mga hala pele ni te polo ne kua amanaki ki he to whahi tapu. I mua koe toko ono e matakau he to whanau aonga i kiki. Toko whai matakau halu tolu tau juniors mai toko 5 e matakau he to tangata lalahi. Pehe mai e takitaki ko ngā tūtuku tama ko whitāni e whakatokatoka e tau wheua mai mga hala pele nei. Tau mai ke tau matakau ke whakahoko e tau wheua ke tau awhia haua a tu loto mai a whaiumu. Mai longa whakalahi fuki e tau lawe ke tau maanga me ha whangi fuki ni ke whaulu aho ka eke ku whakatutala he tau matakau. I loa i fuki a manakianga he tau matakau kilikiki he tau whiwhenik ke whakahoko halu tōnu a tau wheua kai mai longa tumau he talahau ia koe mahina ha me ne wha mahani ke whakahoko e tau wheua ni te polo. Ka eke kua holumita ke tau wheua tunga mai kua whakatoka ki ai tō whakatoa toi te wheua ke mahina ha iulai. Pēnā e te wala tala tutupu ne kua mō mai ka lata mai a whiawhinei. Amina ki ke ririu matutak pehenei fōki ke ha whiawhia hatu loto. Kena nofua, munui ne pō.